Hallelujah. Hallelujah. So ngiyabonga mfundisi wami uma unginikile isihlalo ukuthi ngihlale namhlanje ekuseni. Amen. Bazalwane sise elilangeni lapho kubethelwa khona Jesu Kristu. Hallelujah. Jesu Kristu ubethelwa kungenxa yekona kwakho nekona kwana. Hallelujah. Hallelujah. So namhlanje sihlanganisa ngaleyo issue leyo. Amen. Bengacela sivule umbhalo wethu lapha siyothola kuJohn 19. Sicale ku17 size sigcine ku27. Amen. Amen. Uma athwele isiphambano sakhe waze wafika endzaweni ekuthiwa yindzawo yesikovo, ngesiHebheru kuthiwa yiGolgotha. Bafike bambethela esiphambanweni khona kuleyo ndzawo, bese babethela lamanye emadoda lamabili esiphambanweni, lenye ngesebudla nalenye ngesenxele. Jesu wasemkhatsini wawo. Pilato wabhala satiso lesasishayelwe esiphambanweni sithi Jesu waseNazaretha inkosi yamaJuda. EmaJuda lamanyenti akufunza lokho ngoba lendzawo labethelwa kuyo Jesu beyisedudane kakhulu nedolobha. Lesatiso lesibhalwe ngelulwimi lwesiHebheru naseliLatini kanye nesiGriki. Abaphristi abakhulu bemaJuda bathi kuPilato, awusikubhala uthi inkosi yemaJuda, kodwa thani lendoda yathi ngiyinkosi yemaJuda. Pilato waphendula wathi, lokho sengikubhalile. Lamasotsha athi kube ambethele esiphambanweni ase athatha timpahla takhe ahlukaniselana ngato ngetigaba letine. Lelinye lisotsha lathola sinye, baphindze bathatha ingubo yakhe leyayendiwe ngendvangu yinye kusukela etulu kuya phasi ide kumthungo. Emasotsha akhuluma odwana athi, asingayisiki kodwa asele inkatho site ubona ukuthi itawuba yabani. Lokho kwendeka kuze kutewugcwaliseka umbhalo lothi behlukaniselana ngetimpahla tami, belelana inkatho ngengubo yami. Ngakho emasotsha akwenda lokho. Lapho eceleni kwesiphambano saJesu bekume unina wakhe nadzadzewabo nina naMariya umkaHlophazi naMariya waseMagdala. Jesu wabona unina nemfundzi labekamtsandza bebekhona lapho. Ngakho wasekuthi kunina, make nanso indvodzana yakho. Wathi kulo mfundzi, buka la, nango unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi lo mfundzi wathatha unina waJesu wayawuhlala naye ekhaya lakhe. Sithandazele. Siyabonga baba, siyabonga uNkulunkulu namhla ekuseni silibandla lakho uNkulunkulu nalelivi khuluma ngalo dwala laphakathi kwezembe phakathi. Hallelujah. Hallelujah. Lapha kuMatthew 26 sivalive lelithi lona Judas is the one who betrayed Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My question is, why it was supposed to be Judas lo betray uJesu na? Ngoba phela Judas bekumlandzeli waJesu. So kutholakala njani kuba kunguye lo kumbetrayako na? Impendulo yithi Judas lo betray Jesu. Why? It is because he is the one who knows him better.
Haleluya. Haleluya. Nguye loluka amati kangcono uJesu. Bekangeke abetraywe ngumuntu lo angamazi Jesu. Lapho kufunza khona bazalwane kuze umuntu lo akubulala kuwena ayisiyo umuntu wasekutheni kepha kuumuntu lo unaduda nawe. Haleluya. Haleluya. Umuntu lo uthekisako ayisiyo umuntu wasekutheni but umuntu lo ududane nawe. Haleluya. Maybe aningangizisi kahle. Mina amuntu lawudayaka ayena lwangakhuli kanti yile angakusuli na wena. Amuntu lwakushabisaka ayena lwangakhuli kanti yile uthamaka yena. Haleluya. Haleluya. Why kube njalo? Ngoba nguye lo ukwati kanona futhi umuntu lo njani uwike kuphi upowerful kuphi. Haleluya. Haleluya. So Judas waya kubafundisi bembhalo wathi uma nangabe ngikunikela kini nitawuyendela. Haleluya. Uthini? Uthi uma nangabe ngikunikela kini nitawuyendela. Bekafuna ukunikelwa something. Bamthembisa 30 silver coins. Haleluya. Haleluya. Wabe sewenza njani Juda? Wavumelana nabo. Wathi kubo loyo lo muntu lo muntu ufika nomphise. Nguye lo nimfuna. Ningamuyekeli. Haleluya. Haleluya. Nguye lo nimfunako. Ningamuyekeli kepha nitawubona ngane. Nitawubona uma ngabe ngimkhisa. Haleluya. Uqondise uNkulunkulu kunkosi yakhe. Laba bafuna ukumbethela kubantu laba abayendele milimu nemilimu timangaliso netimangaliso kuze bakholwe ukuthi lo uyindodana kaNkulunkulu. Haleluya. 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 Mara abazange sebakholwa. Kukholwa kwabo bekuwukuthi bambulale. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngifuna bazalwane sithandaze namuhla. Sithi Nkosi ungasiyekeli siwele elingweni. Ngoba nawe ungawethe ugcine uthengise lo seceleni kwakho. Haleluya. Haleluya. Kungawendeka ugcine uthengise even emntwana wakho lethi ngofuna imali. Haleluya. Ufuna sithandaze namuhla. Sithi Nkosi siphe amandla yokuthi sikwazi ukuthi kanti sifunane emhlabeni. Yes, Jesu Kristu bekumele afe, but bekungamelanga ukuthi athengiswe uJuda. Haleluya. Haleluya. And listen, uma sebatuma base-etafuleni badla. Haleluya. Lithi iBhayibheli Jesu wabasebenza njani? Uyaprofita lo Juda. Uthi ya ngaphakathi kwenu kule 12 disciples uthi ukhona lo utamthengisa. Ukhona
Haleluya. Jesu wethu usimfundisi uma asatana usinikeza another chance. Haleluya. Haleluya. Kungawuyenteka nawe kuyichance yakho yesibili lewuniketwa yona. Uniketa lelinye ithuba kuJudasi kwekuthi kungawuyenteka mhlambe atshintshe lama-plans akhe ngoba into ahamba nayo uyabazi ukuthi wathi thixo letivalekile but yena usamthengisa. Haleluya. Ukhohliwe ukuthi lolo amthengisako uwumuntu lonjani. Haleluya. Haleluya. Manje Jesu ngobe unothando ligama lakhe yena futhi lelinye nguye luthando ukunikeza another chance kwekuthi kungawuyenteka atshintshe lama-plans akhe. But Judas akazange watshintsha waqhubeka nalama-plans akhe yokumthengisa kuJesu. Haleluya. 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 Wamthengisa kuJesu. Wena njani? Wamthengisa kuJesu. Uma sekamthengisile uJesu, lekhathi Jesu sebamplane bathenzile ngesigwebo sakhe kuthi inyalo sekuyawubulawa. Lithi iBhayibheli Juda watshintsha waphenduka, but it was late. Hallelujah. 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 It was what? It was late lokuphenduka kwakhe ngoba isikhathi besesihambile. Hallelujah. Hallelujah. Ebazalwane, uma nangabe ngibuyela emuva ngithi mina Yesu wena uthengiswa lo muntu lokuhlala naye kuyisa emuva ngikhumbule ukuthi kwayekekane kuJosefa. Josefa wathengisa ubani? Ngomnakazi. Hallelujah. Hallelujah. Wathengisa ubani? Ngomnakazi. U-Abeli wabulawa ubani? Ngomnakazi. Hallelujah. Hallelujah. So uyayibona lento yokuthi wena uma nangabe uthengisa khona la dodana. Ngikhumbula one day ngithi ngilele endlini imoba yami ngaphandle. Uma sengithi ngiyavuka matayera abaphambili bawathethe ngoyithu. Hallelujah. Bekubantu wakubi labantu, bekubantu labantudani nabo ngoba bayathi ukuthi ngilala kuphi, bayathi ukuthi ngivuka esikhathini ngibuya esikhathini. Umuntu wakabantu lokanabani angeke azakhona ukubenda lokho ngoba uyazi ukuthi angabanja nanobe ngini. Hallelujah. So ubulawa ngomuntu lokududani naye. Hallelujah. Kaphela umuntu lokududani naye ubese uyamkhulekisa ukuthi angawele esonweni. Hallelujah. Hallelujah. Ingasimela ukuthi sishoku sakho, ingasimela ukuthi bakhelwane wakho. What you have to do, pray for him, pray for her. Hallelujah. Hallelujah. Judas sewuyabona manje ke ngoba imehlo avalekile. Yes, ubeseka avulekile imehlo uyabona ukuthi no uthengise umuntu lo wrong. Elinyalo kufanele kwendekeni, kufanele kwambethele esiphambanweni. Sekulapho areketa khona uthi ngendile into le wrong. Ngendile into le wrong. Ngimthengisile umuntu lo angenasono. Uma asuka lapho Judas instead ukuthi akhuleke ukuthi inkosi imsinde imnike another chance. Ubese wena njani? Wena isinye isono. Simbi sokuthi ahambe ayokukhuluma. Hallelujah. Hallelujah. Instead ukuthi ayenze njani? Ukuthi azame ukuthi akhuleke. Uma sengifika lapho ngikhumbula ngebrodi kanisana. Hallelujah. Lokwana kwathi kumele ngabe nifika ndibone ngoba yonke lento lesiyenzayo asiyenzi ngokuthi thina siyenza kepha
Hallelujah. The prodigal son, umeadonise ahapili kubaki wake, ayotela nismanacho, baki wake naye anazansi waishele lezama, waibukisisa, waweze wesu kupigana yongi ingu yake. Hallelujah. Why? Wamene dimoni pesefu digini. Let dimoni umene diga, alihaki mzotawezi msebenzi wake. Hallelujah. Ungalivumeli leli demoni lifike kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Umesika ahambili lomfana wayothetha yonke imali. Wayothetha yonke imali. Wabese wakhumbula emuva. Hallelujah. But Judas akakhumbula emuva. Hallelujah. Hallelujah. But the Bible never this does not say, oh my Jesus, sebatoya bayo mbetsela. Ngeke yami nawe abaka mbetsele ayedwa. Kodwa bambetsele kune lesinye sigebengu ngala karai. But lesinye sigebengu sathi kuye Jesu Kristu. Kune ngala kuyinkosi umbane kaNkulunkulu. Ndikulekele uweshe lesiphambanweni. Uphinde usikulekele ngathi kuthi siyena. Amen bazalwane. Why? Ngoba asizange sayigrempa another opportunity. Naso bekuyisikhathi sokuthi sigrempe another opportunity. Hallelujah. Hallelujah. But lele sinye sayigrempe opportunity yokuthi senze njani, yokuthi sisindiswe. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Bazalwane ndoyifundisa kusasa lenzalo. Maki MC ngiyambona sewukhomba ngamagalo. Hallelujah.